ekalaage hadratun emiha kattaka thawaba rahmatuge baawarta libigendane kulume adi hamme ehemme emiha ko mitanun enage veri rabba badal kura hiduga tun ega hayan nemi enage veri rabba badal kura hiduga soruge ege mati veri jaza emiha kal libigendane kame wahakata wo tereng emme mati veri gemwa wahake ki kirit qur'anuga aswa wahakata adi efohuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun agomna sabitwa wahakata nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadith ga asave kuri zamanuga hinga fo hadisa kayfan hadis mul korabani edduhega mihako enage akhaya ziyara kurumattaka enage rashun nukute enage rashun nukumegen ena midani enage akha dirule rashadi malam misrab jahafa aturkofa ehnu Allah subhanahu wa ta'ala malaikataku fonu beviye enage daturumatiga enaya paddu kurma Allah ta'ala malaikate mi fonu bani ekkala akhaka duru rashigga huri enage akhaka baddalu kurmattaka nukumegen mida insanaya baddalu kurmattaka Allah ta'ala malaikate mi fonu bawaniye malaika bekale insanege sifaga enaya fenumaka kommehen ena nabiyaka baka nujehe nuwata rasulaka baka nujehe maryam alayhi salam kinetto wegendeni Allah ta'ala wahi kurba fi Qur'an ga farsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya timanas kanange kamanage ariham khabaragen Allah ga amru fulagen ekamanaga ariha fonu wevi me ruhana timanas kanange ruh mane ki jibril alayhi salam ar-ruh mikiyani jibril ge fana ema jibril ge fana timanas kanange fonu wevi me ekamanaga ariha fatamassala laha basharan sawiyya din ehinduga furiheme wegemwa insanege suraga ekamanaya ekalege fan fenu wadagen aneka Allah subhanahu wa ta'ala Musa ge fanuge mamma fulabes bas wahi kurbe mane ki wahi ge tereng ilham kurbe ekalege fanu tabutalla efotakalla koral lumattaka ehemwe ekamanaya gotan heddevi ema salih wali werinna rangalu mihunnan faharuga malaikatun fenidan insanunga suraga komme ekas Allah subhanahu wa ta'ala me fonu bawani ekkala insana imtihan kurumattaka malaikate enaga daturu matiga ena me uggen dani daturu koffa anir rashad imalam enuga ekkala malaikata ena baddalu koffa ena kari me assawani e miweni mi hay tiba tiadani kunta kan hijje ehduga ena bunani timanna midani miwene rashigga hori timannaga akhaya ziyara kurumattake ehduga malaikata ena kuren assawani tiba duwahak wasenen hewkame koddi ege badal deme fay boyin hejji ena ehduga ena vidalwani nuneke tibanna minun kun nukutumaki dunyawi maslahatakan edigen nukun nukutumen nune tibanna ge akha deke Allah hattaka lobewati ene ziyara kurmattake tibanna midani ehduga malaikata ene debbani ufawarikam ge khabar e malaikata ene dannawani tibanna tibayam ufawarikam ge khabar deme tibanne ki Allah subhanahu wa ta'ala tiba deke lobe wodigen fikam ge khabar debu mattaka e khalange fanu webi malaikata kime Allahu akbar ema algon men mistakun ebbe ko anebbekan Allah hattaka lobiwe ebbe ko anebbeka ziyarekkon akhwantakan qaim kuffa bebumaki Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmatuge teriyan algon men wannane kame ekalaange emi heddeke lobe odi gannawane kame Allah ta'ala emi heddeke lobe odigen fi miha gelleni wegen nudana abajjawari wegen nudana birugana gen nudana ena wegen da hushi hitan ufawarikam wadigem wa haluga Allahu ge hadrata badr kura mihikamuga lobati muslim makhon qur'anuga sagum nangawa fe agum muslimun naki ebbe fa baikam qur'anuga Allah ta'ala wahi qur'ani innamal mu'minuna ikhwah hama kashwarun huri ha mu'minun naki akhuntake akhuntakaban jeheni habe kane namigge nu haqiqi managa ekakone kakan alala oga teriwe ebbe kone bekan ehi foru kuddinumuga
miko bayan ko devwa nabiy sallallahu alaihi wasallam agun misal jaswa fe mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mu'minun ebbe kan alala oga teri rahum kurmuge misalaki kamathalil jasadil wahid en hashigadige misale idha ishtaka minhu udwan enage hashigandun kommes gunawanegga ven ala rissafikama wani nama tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma enage hashiganduge baaki eherihen huri ha gunawantake e gunawanaka bhaveri wegen deye e ven tahammal kurmuga hungawmuga adihama ehemme nidi nagala fa hela hormuga enun towani misalaka ulmuge tere mihegge ingiyege tanega rissa gatas war gade rissa kama banina muli hashigandu e ingilige e venuga tahammal quran muli hashigandan nidmunna devve sehne kankam mahrum wegen dana hun anna nuwata hin kame ban emma e misale en hashigandegge kitamme kuda kunawanegga ven eliyas muli hashigandan e hasaswe e shuuru muli hashiganduga terega wa fadanne haqiqatuga muslimunge terega ukhuwaterika onnan jehene hennu kama bani nama kama kunu dane mihun nan alala oga teriwe mihun deke lobi umattaka Allah subhanahu wa ta'ala ge russavun edige menui mifada kankan kurumenne sawbaki enun huriha kamaki batil sawabun libe kantatta mihun deke lobi wa bawar sawabtan hure misalakan mihako erage akha deke lobi wani komme duwa ko enaga akha faratu salibeti kotal deveti enaki war gina saade mihe kofi de mihe ehma ena deke lobi wani mi Allah taka lobi umenno mi dunyawi maslahata kattaga tobi lobi umge tere himene kam nuwata mihaku enage akhade ke lobi wani ena warginan joku kiya maja wahakata dakka de mihin uleti ena kari ishin jiya den ena dakka wahakan hi adiwes enage e wahakata uge jazbatu ge jehi enage hitan ufawerikam wannati mi wes dunyawi maslahata kattaka ema mihun deke lobiwa behwar sababtan bohutte anika ge akhay lobi korani ena tibennen warginan hadiyade warginan detere kon musar komme farq musar naga hadiya dene komme farq musar naga tibenne lari dene ema tibenne lobi waniye mihun nani dunyawi maslahata kattaka wa lobi mi non algol menna angwa fo lobbaki algol lobi wanje heni dinin maslahata kattaka algol menna fennane mihako komme duhak wes fardu fas namaz ada kuratam ena deke algol men lobi wanje Allah hattaka algol menna fennane mihako komme duhak wes Quran kiyawan iskitu mad kuratam riya duwaluge bagutta Quranuge terega heda kuratam Allah hattaka ena deke lobi wanje algol miha deke lobi wani ena eki Quran hitudas hafiz kamawati mihonnani Allah hattaka wa lobi algol miha deke lobi wani ena eki eves boda kame kiburu irkame nubahatta mihunna hittirkama ku muamalat kura mihkama wati mihunna ni Allah hattaka ena deke lobi sawbaki Allah taala engevi gotan ena uleti algomen emihed deke lobi wati elobi himeneni mi haggu lobbekamuga Allah hattaka webe lobbekamuga ema algomen lobi wa iruga war balanjehe duniyi maslahata kattaka wa lobi fanawigen daane eka badalen nuye ennames Allah hattaka wa lobi mi binawegen dani dunevi maslahata kattaka nune enage faratu faada vias nuvias Allah hattaka enadeke lobi wani enage ahuri heu sifai agumna fennati enage ahuri deemverikame fennati ena tedurik wati ena doguna hadati ena mihunna makaruna hadati ena mihunna ngolwanu lati ema agulmenge akhwantakan qaim kuran jehni mifada kantatawge matiga loboti muslim makhum alutakun ebbe kan alala oga tiru ma behe gotum adiwes nabiyya sallallahu alaihi wasallam agumna bayan ko debba foe bawar hadith ta ege terega in hadithin qudsiya hadith Allah subhanahu wa ta'ala wahifu qurabbani wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya timan raskana ge taka ebbe kan alala oga teriwe lobi wejja ebbe ka nuwata emihakan timan raskanaange lobi wajibujje wal mutajalisina fiyya adi
ebayaku timan raskalange taka jalsa kurakama waninama ebayaka vestiman raskalange lobi wajibujje Allah taka jalsa kuruma ki Allahuge kalam ful Allahuge deen genuma taka madukuru miharu algon men metibi Allah taka jalsa ek ema irad kurbi algon men nan ikhlas sari wejjekama waninama gelleni wegenne nudane mikamge sawaba darumai qiyamat duhuga Allah subhanahu wa ta'ala bas wahi kurwa angawani aina al mutahabbuna bi jalali timan raskalange mativeri kaman edigen timan raskalange taka lobi wi mi hun takko bahije al yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli timan raskalange arshi ke hiya wahi kan non ehen hiya wahi kamen nuwa midwahuga timan raskalange ebeyakan arshi ke hiya wahi kan devwa hushime adibes waram mashhur hadisan owe sab'atun yudhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhillu habba watik ebeyakan Allah subhanahu wa ta'ala qiyamat doh arshi ke hiya wahi kan non ehen hiya wahi kamen nuwa duo hiya wahi kan devwa hutte ega tere furta mennani al imam al adil adul veri veriye وشاب نشأ في عبادة الله أدي الله تكا علوكان كرم متيغا بدو إزوانه ورجل قلبه معلق بالمساجد أدي ميه إناغي هيبوني قولي لا مهيفا مسكتا قولي لا مهيفا إفو حترون مينني ورجلان أدي دميه كي تحابا في الله الله تكا دميه كونه كاللوبي كوري اجتماع عليه وتفرق عليه الله تكا دميهم بدل كورني edemihum wakiwane sallallahu takai iman kamuge emme warugada evva fashuge terega himene kame Allah taka ruliyas Allah taka lobiu ema lobati muslim mahun agon men lobi battan kurumuga warabboda samal kan devvan jehe kame ke Allah taka lobiu Allah taka ruliyau miha deke miha nafrat kurani enaga hunna nuba dina khilafu kamig sawbum em vejje ruliye ki haggu ruliye miha kan nafrat kurani ena ki khiyanat tere kam baati ena ki dina khilaf wahak take dakka miha kam baati em vejje ai haggu ruliye eki insafu ekiba wegen ruliye nani ke no Allahu ge dina fushwara kanda take ge wahak dakka nuwata Allahu ge dina fushwara gotan amal take kurati ekama hore e ruliye nani em vejje ai haggu ruliye eki akhwantakan khandalu menno faharek gaves akhwatkan khandala gulun khandalum ge terega mikamen nuhimenena Allah taka ruliyas Allah taka lobium mi iman kamge emme asasi ekkanta efahu loboti muslim bahum algon menna milibi fay kuda wagutu keloge beenon algon menge beje hifan duniyege wagutaki warak kuda wagutu kole miedos kulliyakan iwon khabaraki anhen khabana yakun iya begaddani fatistamada fahu zikru kurna mutta subhanallah komda hew niumetto fatistamada fahu zikru matiga hotta iya begaddani mi miedu hinkame miedu fatistamada fahu e besmiyakan enage ajalenne enge ohudu jahuni daan jehunne mige hafta ikurin alwon ferun nu hegga india ge war mashhur comedian nako Dubai go show den hutta show ge matiga show den hutta fad waagt dakka mi hun halluwa majakur mati hutta marwage betteni stage matcha mi hafta ekkuringal no ki wahake ema mihage maraki ibismiya ke engene icche nune tayyaru mati demiti beshe dunevi hayatu alumna liwe wagutu ge beenun hewgutu ge hifashe eye erunne alumna salamakkan oti rakkaatirikan oti algon men hewamal nukoffa fahun ehem bayaku algon men na meduga hewkon hitane hita miyadu libifay wagutuge beenun muhifa dukol nulashe faharu gay bahutte dimaifa timayan e wagutuge beenun nuhifuni ma ege agu warab bodu tanun timay dakkan jehifa saudi arabia ga hingi hagigi hadisa war mashhur yafar veri war wargod yafar veri elga milkiyatu ga hore $3 million enami dimavi hadisa ka guliga marwane maruima kotu mi balani enage evs warta veri beto
enage warta veri beto beliruga ambende dariyenne gatimage mihekos nefenna komme ka skotun affuna alagen war duruta timage tim miheku vejje enage warta veri kamuga efo etim mihun namme kotun miangani kotan hazirwa etim mihun yannani kotan ayruwa gali bidalwani etim mihunge malharab balairuga emihun hedun alafori gota balairu mi wara faqir konwata ebis kal musadi kamen nudeke bayki fadai emihunge hedun alumuge watta faalen enge etim mihunge nessa tibanna buna fime halemen enge heye miwene mihaku emihun bunyaay ke enge ti tibanna menna war duruta timage miheke waram musani miheke tibanna menna ka ene ka ne gulu menne tema bodu duwa kustibanna menna ka ne badale bes wi kiye nune tibanna men enen no sengena tibanna menne fortama kommekas aali vidal wani ena maruj nemen bune hengi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ena marwi doyo ehinduga qaadi vidal wani enage ambe dariyen hurikan ge heje embone tibanna menna ka engi fennete enuna tibanna menna ka gulmen emmi hennone tibanna menna kanne ge ehinduga qaadi vidal wani tibanna men wara bodam bala olum fidu wiruga enage nete warta verinne tiya timmi hum fiyawa enage warta mudaluge huriha milku eriyaki tiya timmi hunna $30 million kulliyaka libigen dia kulli musandikama ekuga etanun ekaka qabulen nukurawune etanun ekaku hene tijje anekaku takuraruko suwal kuriye subhanallah hama yaqinu mustilari ki tibanna men gelare hejje yaqinu mus libuni hejje ene qabul nukurabegen ete faraku suwal kuriye kommekas memihun e ulunu gotakan uluma fahuga haram antaris wajabegen ulunu gotakan uluma fahuga mimi on hama jehunima qaadi midal wani miharu tiage tere komme mihaka milibuniye $10 million $30 million jumla $10 million mihaka ehma tibanna ide edumen e bote komme qaadiyege haysiyata kunnune tibanna akhige haysiyatun edeme ena ettaka demigenda sadaqate kurmattaka komme mihaku weenun hejje duista fansas has delakka fansas has dollar de $10 million delakka fansas mi koochetto misalakan enhas rufiyain duista fansas rufiya enhas rufiyain nus kiyen $1 million delakka fansas $1 million besnu $10 million $1 million dekashe no me bunaniki mihaka delakka fansas has era jumla halak fansas de $1 million besnu je timmi hum bahala ke bes bunima emihum bunye hunike tibanna menge warabba oru kantattange bohutte tibanna men ada korunje darani taka eti miti bohutte ehma tibanna men nakan nuane den tibanna men fahun aniket kollana me mihin kiya hama hira ekakus mudinejje e fahu emihun nukumegen damun etanun ekaku bunye wahakae qaadi vidalwani e wahaka tibanna baran alagate ena bunye ekkala miha e maruwe miha duniye huriru enage nafsan nukoddin faada tibanna men jehe kodde subhanallah ena duniye huriru enage nafsan nukoddin faada tibanna men kommen jehe ne kodde enen nuhe enage kantata balane e marum dannawani duniyege hayatu ga dirulero ehem bayge foshon kantata ke nangaluwana kaman udikeshe timage salamata rakkatirikam hodash hewamalta kurash sadaqan ichi deshe akhwantaka qaim kurash erashe timaya rakkatirikam livene ona hiwani ma digu sujjen duaik Allah subhanahu wa ta'ala agum emna was rahmal labba kamyab devwa agum emna kiwes akhunta kikam galabwa Allah ge hadratun sawaba rahmata madad libige wa baykam galebun adi qiyamat duwahuga suwaruge ge mativeri ni'mat devwa mihunga terega agum uslebun amin ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.